Ko tēnei te ara ki runga, te ara ki raro, te ara o tēnei tupua, ko te ara o tēnei ariki. Ko te ara tēnei o rangi e tūnei ki papatūnuku e takatonei. Tēnā koutou e te whānau. Mātou nei o te runanga e mua i a koutou kia whakatakato kōrero e pāni ki tēnei o tō tātou rautaki kia pai tēnō. Tēnā koutou whānau. Welcome to this presentation of Kia Pai Te Noho. Kia Pai Te Noho is the strategic plan for Te Runanga o Ngāti Rārua for 2020 to 2040. The strategy enables the successful fulfilment of tupuna and their generations who dreamed of a better life for the uri whakatupu, their descendants. Those who forged a new home and adopted to survive and thrive in Te Tauihu, the top of the south. The whakatauki derives from Te Tāna Puke Kohatu, mokopuna o Tūranga Āpeke. His oaha ki charged all of us, his descendants, kia ata whaitia I te tangata I muri I aho, kia pai te noho. Be kind to all peoples, live well whānau. This past year has been one of many changes, and with that comes an opportunity to refresh and reset our journey for today and for the future. The plan provides guidance and clarity to our aspirations, our approaches, our priorities, and how we measure our success. As such, the alignment between previous work and planning enables us to develop a focused blueprint to achieve our whānau aspirations. Our overarching desire is to make positive difference to the lives of our whānau and focus our energy where it matters most. Kia Pai Te Noho is a commitment to transparency, excellence, capacity building, stronger communication and connectivity with our whānau. We will support our whānau and grow ngā taonga tukuihu for the next generation. To realise positive outcomes for our Ngāti Rārua whānau, we need to ensure that our team, our organisation, our waka is fit for purpose. We also believe our marae, our people and our whānau are the guardians of their own future. Supporting our marae and our people whānau will support all our aspirations and needs. We will seek all opportunities to create a prospering, self-efficient, thriving iwi. In line with our guiding kaupapa, Kia Pai Te Noho. That's a good start. Good start. All right, let's kick into it.